ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। श्रीसच्चिदानन्दघनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे विश्वुद्भवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तैनिशं नैमिषेषु तमासेनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादकुशलशौनको कथामृतरसस्वादकुशला ऋषयो ब्रुवन् ऋषयोचुः व्रजं श्रीमथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञी तौ कथं किं चक्रतुः। सुतोवाच। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महापथं गति राज्ञी परीक्षित पृथिवीपतिः जगाम मथुरां विप्रा व्रजा वज्रनाभदिदृक्षया पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्र प्रेम परिप्लुतः अभिगाम्याभिवाद्याथ निनाय निजमन्दिरं परिस्वज्य शतं वीरकृष्णै गतमानसः रोहिण्याद्य हरिपत्नीर्ववन्दायत न गतः ताभिसम्मानितोत्तरथं परीक्षित पृथिवीपतिः विश्रान्तसुखमासीनो वज्रं नाम्भमुवाचः। परीक्षिदुवाच। तात स्वत्पितृभिर्नूनमस्मत्पितृपितामहा उद्धृता भूरिदुःखौघादहं च परिरक्षितः न पारयाम्यहं तात साधुकृतुपकारतः त्वामत प्रार्थयाम्यङ्ग सुखं राज्येऽनुयुज्यतां कुश सैन्यादिजा चिन्ता तथा हृद मनादिजा मनागपि न कार्याते सुसेव्या किन्तु मातरः निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधि परिवर्जनं श्रुत्वैतत् परमप्रीतो वज्रस्तं प्रत्युवाचः। वज्रनाभोवाच। राजन्नुचित मे तत्ते यदस्मासु प्रभाससि त्वत्पितृपकृतश्चाहं धनुर्विद्याप्रदानतः तस्मान्नाल्पापि मे चिन्ता छात्रं दृढमुपेयुषः किन्तुका परमा चिन्ता तत्र किञ्चित् विचार्यतां माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वै प्रजात्रत्या यत्र राज्यं प्ररुचते इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यमाजुहावासु वज्रसन्देहनुत्तये अथूटजं विहायासु शाण्डिल्य समुपागत पूजितो वज्रनाभेन निशसादासनोत्तमे उपोद्घातं विष्णुरातश्चकारासु ततस्त्वसौ उवाच परमप्रीतस्ताबुभौ परिसान्त्वयन् शाण्डिल्य उवाच शृणोतं दत्तचित्तो मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् व्रज उच्यते। गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते। सदानन्दं परं ज्योति सदानन्दमापनन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानं पदमव्ययं तस्मिन् नन्दात्मज कृष्ण सदानन्दाङ्गविग्रह आत्मरामश्चाप्तकाम प्रेमाक्तैरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादशु
आत्मा रामतया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढविधिभिः कामास्तु वञ्चितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयं रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतिपरमुच्यते प्रकृत्याखिलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते सर्गस्थित्यप्यया यत्र रज सत्त्वतमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवे व्यवहारिकी वास्तवे तत् स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीया नाद्यगा क्वचित् युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम् अत्रैव व्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वदा कदाचिद् द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरिः स्वे सहावतरेत् स्वेषु समाविशार्थमीप्सिता तदा देवादयोऽप्यन्ये तरन्ति समन्ततः सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवद् तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वं न संशयः नित्यास्तल्लेप्सवाश्चैव देवाद्याश्चेति भेदः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिता पुरा पुनर्मौसल मार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता तल्लेप्सुंश्च सदा कृष्ण प्रेमानन्दैकरूपिणः विधाय स्वीयनीतिषु समावेशितवांस्तदा नित्या सर्वेऽप्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गता व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान् निर्जनत्वं समन्तद तस्मात् चिन्ता न ते कार्या वज्र नाभमदाज्ञया वासयात्र बहून् प्रग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वदा त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्य भूरियं परा गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नन्दिग्रामे बृहत् सानौ कार्या राज्यस्थितिस्त्वया नद्याद्रि द्रोणी कुण्डादिकुञ्जान् संसेवतस्तव राज्ये प्रजा सुसम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यति सच्चिदानन्दभूरिसा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात् वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततु रहस्यमेतस्माद् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिका एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातुथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतु इति श्रीस्कन्दपुराण एकाशीतिसहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टव्रजभूमिमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्तवैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः शाण्डिल्ये तु समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमं किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सुत तद्वद। श्रुत उवाच ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्यसहस्रशः इन्द्रप्रस्थात् समानाय मथुरास्थानमापिता मथुरान् ब्राह्मणांस्तत्र वानरांश्च पुरातनान्
विज्ञायमाननीयत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट् वज्रस्तु स्तप्तं सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुग्रहात् गोपीनां लीलास्थानान्यनुक्रमात् विज्ञायाभिधया स्थाप्य ग्रामानावासयद् बहून् कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च गोविन्दहरिदेवादिस्वरूपेण च कृष्णैकभक्तिं स्वीराज्ये तत्तान च मुमोदः प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्णकीर्तन तत्पराः परमानन्दसम्पन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टुभो एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्णविरहातुराः कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य प्रपत्सुर्गतमत्सराः श्रीकृष्णपत्न्या ऊचुः यथा वयं कृष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शुभने वयं विरहदुःखार्तास्त्वं न कालिन्दी तद्वद तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमब्रवीत् सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा कालिन्द्युवाच आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा अस्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत् तस्याैवांश विस्तारा सर्वा श्रीकृष्णनायिका नित्यसंभोग एवास्ति तस्या सामुख्ययोगतः सैवास्ति वंशे तत्प्रेमरूपिका श्रीकृष्ण नखचन्द्राली संगाचन्द्रावली स्मृता रूपान्तर मगृह्णाना तयो शिवातिलालसा रुक्मिण्यादि समावेशु मया त्रैव विलोकितः युष्मा कमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः किन्तु एवं न जानीथ तस्माद् व्याकुलता मिताः एवमेवात्र गोपीना मक्रूरावसरे पुरा विरहाभास एवासेद् उद्धवेन समाहितः तेनैव भवती नाम चेत् भवेदत्र समागमः तर्हि नित्यं स्वकान्तेन विहारमपि लप्स्यथ सुत उवाच एवमुक्तास्तु ता पत्न्या प्रसन्नां पुनरब्रुवन् उद्धवा लोकनेनात्मपृष्ठ सङ्गमलालसाः श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः धन्यासि सखि कान्तेन यस्या नैवास्ति विच्युते यतस्ते स्वार्थ संसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूविम परन्तुद्धवलाभे स्यादस्मत् सर्वार्थ साधनं तथा वदस्व कालिन्दी तल्लाभोऽपि यथा भवेत् सुत उवाच एवमुक्ता तु कालिन्दी प्रत्युवाच अथ तास्तथा स्मरन्ति कृष्णचन्द्रस्य कलासूड स्वरूपिणेः साधनभूमिर्वदरि प्रजता कृष्णेन मन्त्रणे प्रोक्ता तत्रास्ति स तु साक्षात् द्वयूनं ग्राहयल्लोकान् फलभूमिर्व्रजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरैव रहस्यं फलमिह तिरोहितं सत्तदीः दानीं स उद्धवो लक्ष्य गोवर्धन गिरिनिकटे सखीस्थले तद्रजकाम तत्रत्याङ्कुरवल्लिरूपेणास्ति स उद्धवो नूनम् आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतं तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमसरपरिसरे सवज्राभिः वीणा वेणुमृदङ्गै कीर्तनकाव्यादि स्वर सङ्गीते उत्सव आरब्धव्यो
हरिरतलोकान् समानाय तत्रोद्धवा वलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते योऽस्माकीणामभिमतसिद्धिं सविता सैव सवितानां सुत उवाच इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ता कालिन्दीमभिवन्द्य तत् कथयामासुरागत्य वज्रं प्रति परीक्षितं विष्णुरातस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा तत्रैवागत्य तत्सर्वं कारयामास सत्वरं गोवर्धनाददूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले प्रवृत्ता कुसुमाम्भोगधौ कृष्णसङ्कीर्तनोत्सवः वृषभानुसुताकान्त विहारे कीर्तनश्रिया साक्षादेव समावर्ते सर्वे नन्यदृशो भवन् ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात् आजगामोद्धव स्त्रग्वे श्यामपीताम्बरावृत गुञ्जामालाधरु गायन् वल्लभे वल्लभं मोहो तदागमनतो रेजे भ्रीशं संकीर्तनोत्सवः चन्द्रिकागमतो यद्वत् स्फाटिकाट्टलभूमणि अथ सर्वे सुखाम्बोधौ मग्ना सर्वं विसस्मरु क्षणेनागतविज्ञाना दृष्ट्वा श्रीकृष्णरूपिणम् उद्धवं पूजयाञ्चक्रु प्रतिलब्धमनोरथाः इति श्रीस्कन्दपुराण 81 संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोवर्धन पर्वतसमीपे परीक्षिदादि नामोद्धव दर्शनवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।